163. Amen. Ngiyayikhetha inkosi enhle yasebuhleni bamaNazaretha. Ngibingelele abagcotshwa abakhona phakathi kwendawo. Ngibingelele intaba epheza abangcwele. Ngibingelele ibandla likaMizwa ezulu lomhlaba. Amen. Bangcwele sesiphiwe ithuba elizima. Sesiphiwe ithuba elizima kakhulu. Hayi kusethatha isinqumo ukuthi hayi Khokheli uzofulela abantwana. Uzofulela amakhosikazi ngoba bengingiso ukuthi hayi amakhaza ngathi adlula nami. Indlela egodola ngayo ngathi hayi Khokheli ngeke ngikwazi ukuqala manje. Ngiyagodola uzofulela amakhosikazi. Kodwa ngase ngiphendula. Ngathi bantwana basezuleni inyanga yonke. Singabukani. Ngithi sengikhona ngathi ikho sawubona. Kathi ngeke kulunga. Ngibona iqhaqhazela enkonqile. Bangcwele kade singekho inyanga yonke. Engithanda ukuthi basabe sonke. Amakhosikazi wabonile. Nobaba babonile. Ngibona ukuthi njengoba umshumayeli esebekile isikhathi. Ivese lodwa lisenele ngempela lapho sibaningi. Akukho ke mina ngizokhuluma ukubabaza nje kuphela. Ebese ngihlala phansi. Dedela amakhosikazi agiya. Ngibona ngempela into ebebeyele bebeyazi bebewozani basibuyile. Sithela amaphuma la ekhaba ngcwele. Sibikile la ethempeleni sabiyela indlozi zethu ezisibhekile. Inkathi yahamba ethi umshumayeli ngiyahamba ngiyamhlangana nathi inkosi ngusisa. Ubungatsheleni umshumayeli utshela indlozi yakhe ebhekile. Lenkosikazi yazathi Khokheli ngiyahamba ngiyamhlanganweni. Ngathi inkosi ngusisa ungabiyela umamnyango. Wena ubukela indlozi ebhekile. Kasi libona wena ungazange ubiyela lo Khokheli ubasibona idingo sakhe. Amen. Ithi inkosi yamakhosi unyazi phezulu leniyelanga. Ithi kwakafika abantu bezobika bebika isizwe kathi isemhlanganweni inyanga yonke. Thema uvala umhlangano yayisiphuma sihambe ekhaya kodwa kanifike ekhaya. Basebabuya abantu bazobika ukuthi baba umasibusibani bani njengoba dela ekhaya kafikanga ekhaya. uNkulunkulu othi simthandayo uqhwabheka amaqalomani. Wasethi ngabe kahambanga ube wabike engilosini yakhe emphethe. Yayisindaba. Wathi ngabe kahambanga ngabe uthema seyibikela indlozi yakhe ukuthi ufana umhlaba siyaphuma usiyahamba ubuyele ekhaya. Njengoba namhla iphuma ezani lokuze wabike ethempeleni wabikela abaphathi abaphethele. Kodwa wena
babikele ngoba wena uwe nje. Hayi sababikele ngoba wena uwe nje. Wathi ubuyile indosi yakhe ngabe le nkasu ifile ekhaya. Kodwa isika kusale endleleni ngoba indosi yakhe ibingekho. Amen. Bangcwele besemsini kaNkulunkulu. Hayi bafowethu. Yazi baye kusithi sakhe bokuqala baba bokugcina. Ngiyabona lo ndawo ohleli kuwo siyazi ukuthi iyasinte yakho. Hela bonfica sihlela kanye. Akiba abantu laba lapha emsini kaNkulunkulu ukhokhela. Hayi mhlawumbe yakho oqobo fowethu. Ube siyazi ngoba umuntu uyazi ukuthi ngempela yini eyifunayo le ekhaya. Ngokumhlaba unegoqo abantu bayangena bona manje bayangena. Nasemhlabeni benje bengena bazofuna uNkulunkulu. Wena usunesibelo la ekhaya ufuneni utholeni. Nazi isokanyana ukhona yini sitholile wena. Ade semsini engcwele bafowethu. Yabhubhiswa kibo abantu labayana. Akiwo amakhosi lapha. Sathi masika ke bangcwele mina ngakhuluma bazokhuluma indaba kaShembe. Wona kaShembe akekho ngayazi la endlini. Hayi akekho ngasibonile ade ndihleli khona ebhodweni. Kodwa ngiyazi nje ngawe. Wena yazi eqala yasegcineni ngoba indaba kaNkulunkulu sivele indlala emhlaba wonke. Isakhulunywa nje eThempelini, iphuma emafonini, iphuma kuma TV, ayikho nje into engayazi. Okwami ukubabaza ukuthi uNkulunkulu ngombonile. Okwami ukubabaza ukuthi sabile sawugesa umthetele. Okwami ukubabaza ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu ngufakile ezulwini. Ilokho afike kubabaze bangcwele. Kodwa ngempela ubona umuntu ngokufeni kabakhaya uyeke indaba omunye umuntu. Ithi uthiwe lenkosazana musu ubheka amaphutha omunye umuntu nogolo lomunye awubuke wena. Hayi mhlawumbe khona bangcwele. Inkosi yokuqala kwangeni nabasho. Wakhuluma untanga wayale yale ingane zethu. Waze ngathola nangethintayo kuyini nje. Ibuku yenze ngingasithezeka kanjani. Ngenxa ukuthi anginawo nomsibo ongakanani ezothi bakhuluma uswakale lokunye bese ngibuka amadola ami enkosi. Lokho kodwa kwenziwa ekhaya. Ukhulumile untanga ekhuluma ngengane zethu. Kodwa khona indaba ayithithile ngibona yenzeka. Ngiyahamba ngelinanga umshado komunye umuzi. Ishadi indodakazi kaMkhokheli. Yayisintathelelo lentombazane. Kodwa ngathi mangifika lapho bathola amakhokheli sebehlangene begcwele. Phela umcimbi wengane kaMkhokheli akithi. Kanti mangiqeda ukufika nje. Hawu. Asebona ingane sigijima uthi nangu umfundisi uSibambani yakubiza. Awu ngabiza abefundisi ngifikela nje Nkosi yami. Sengenzeni Jehova. Ngase ngiyaya. Kanti ubiza nomfundisi nami sadumele into engiyibukayo. Mawufika kulo mfundisi uthi lo mfundisi wamkhokheli mamncwanga. Uthi ubani oshada uthi baba intethelelo. Uthi kanti lenkhantethelelo bayishadi igqoka kanjani. Uthi awumfundisi unganabo nje abakhokheli. Wathi ungangitsheli nabo abakhokheli. Ngibuza wena ukuthi intethelelo ikhaba eshashada kanjani. Ngithi baba ikhala ibhinisitwaba gqoka ivesti. Bisithola umnqwazi ekhaya. Uthi manje langa ithwala umnqwazi ilichaba. Ithwala idolo mhlophe egqoke intombi inkosazana mengene eparadise. Inkosazana ephilayo ehloliwe intombi to. Uthi manje kuyikho into mina baba ngithi mhlawumbe kwenziwa ngoba phela umkhokheli. Kwenziwa njalo vele bakhokheli. Ngithutha uthethile lo ndawo uyagulisa. Ukuthi la ikhantethelelo ithwala idolo mhlophe bangcwele. Ithwala inkosazana mengene eparadise. Ishaya kabili kathathu bisitshipha umnqwazi. Intombazana intethelelo nje ithwala umnqwazi mengene esigcawini. Uthi khona lakho ukuthi insizwe ifaka ucu. Ingazangena eparadise ukusukaphi. Ngiyangasi. Ngisho ngoba lento sezimbili zintathu zimthopha. Ngazo khuluma ngithini. Ngasi kwalinye ilanga einganeni zami la ekhaya.
nathi la ekhaya singashadisa sifunula ngayo kulela isithanda ngathi kodwa hayi isiheshe lesimhlophe esifakwa la ngoba sigqoma siyobukela isitho sasesifulweni thina esikhaya ngenyongo athi omunye adlala nganje ukhokhela uthanda ukubuyisela emuva akaboni o-TikTok ukuthi kwenzekani lapha kodwa kusala ukuthi u-TikTok khona ngala akekho u-TikTok hayi akekho bagcwele ake ngiyekele ithintile ngoba iyagulisa lakhele isabatha lahlule isabatha lentsha egcineni umhlangano uvalwe inkosi yamakhosi unyazi lesizwe esento khona iqhathi mawuthi sibuyele emasisweni ngempela kubuyele emasisweni thina sesayibona nje leyo masiswa angakuphi lutho unyazi lwesizulu iqhathi lizofuphatha inkosi kuseni bangcwele oyibonapho lento le thina la ekhaya sazi ukuthi amakhosi aphatha inkosi uma kusikhumbuzo kodwa amathembeleni besingakawaboni bangcwele kodwa uNkulunkulu uqopha umlando namhlanje wathi ilanga lomalanga kanti uma ngabe uzofana umhlangano bese linika inkosi yeqhathi inkosi kuseni lisubili iqhathi kuseni layibongela bangcwele layibongela yazi bangiphila phethe layibongela sengishaya isikhathi ngoba ngiyazi ukuthi ngapha amakhosi akafuna ugiya ebekade semhlanganweni afike akhamba dokodo atshela umndeni nathi dokodo asingene hayi wena ufuna ungena komngane wahlala khona umndeni wakho wahlala khona lapha hayi bangcwele qiniseka sikhulume ngoba mhlawumbe lizofika umuntu thina nje sesidla ibonus ukusiphatha iguqineza sephansi kwebonus esipho uNkulunkulu emini unyazi lesizulu luthi bangcwele ngeke emasisweni lo mhlaba semaqadini ulala amakhosi ethu kumangcwele First uhlonipho noma sinyethela phezulu ithi iqadi makuzodlula ephakameni noma qhaqha kuphi uthi yithi gomsi ikhanda ngoba ngiyasibulela ilanga lamalanga endaba wena waze njani bantwana bengcwele akeke indaba kaShema abantu baningi ngithela from somlo ngolesibili ngafuka ngayithemba lethu ngoba inhliziyo yami igquma khona le ndaba yakhulunywa babe thuthukeni ngalokho ngikhuluma elokuza le efonela uHadebe hayi ngibonga phungani ngoba bawazi ukuthi khona unyoko ngaleno yihlo bolokhu uthinta uthi sengilanga ejubane sengilanga ejubane ngithe mfika lamajijela uthwale eminyaka aphuma selethemba lethu amen hayi themba ngifika kanza kwethu setenziwe themba lethu amen hayi ngesetenze themba lethu uthemba intshela ukuthi unemfunge ethe ngathi namhlanje na singaba nothatha asilwenzeni makhosikazi amahle amen hayi kulindela phana uNkulunkulu namhlanje nazangalayeze uzimemezelelela ngqo wathi ngiyagcela ethemba 28 ngicela sisebenzeni bafowethu amen ukuthi le ndoda wabhungane ithi bayibamba iziba namandla ukuthi ya safika ubaba safika ukugcina manje amen ngiyacela imini ngani zethu simbajaze ngempela simmasaje ethi bayithemba lethu kusasa efike namandla yezwa bangcwele amen hayi sibusasa izulu lethu leyana alikhalinye futhi mina ngakhathi iphezulu ngoba azange ngibone linye omunye umuzi azange ngibone sephela ngabona ithemba lethu amen ngiyaqatha mina ngakaza kwethu sigiye siphindelela uHadebe kusasa izinto eziphelele izinto seziphelile osisemzweni kithi kosikhulu sihlemba nganazaretha amen siyabonga Nkosi uSulumane ngibingelela inhlalo zonke zasezulwini ngibingelela ubaba ngibingelela abashumeli ngibingelela umawethu umkhokheli ngibingelela amakhosikazi ngibingelela intaba yetheza ngegama lonyazi amen abangcwele basezulwini siyabonga ithuba esesiphiwe ekuseni ngesabatha siyabonga nakumawethu amazwi amakhulu asewile bantwana benkosi
sengisaba nami nokushuma phezu kobuntwana bami nobuncane bami kodwa ngelinye ilanga umuntu wangikhomba ukuba ngibe mdala akukho ukucasha uma usukhombela umuntu kufanele usukume usebenze umsebenzi kaNkulunkulu. Bantwana basezulwini nami ngiyalibonga ithuba ngibonga nami kuyonyathela elihleni obungcwele ngizacela nje ukukhonga ingilozi nesihlabelelo 2:21 Yeza Nkosi mina ngedwa bantwana benkosi siyabonga nathi ukuba uNkulunkulu asivumele ukuba siphumelele ukuya ehleni bamaNazaretha. Nakuva-ke bantwana benkosi mina ngumuntu obanga umsebenzi kakhulu kodwa ngabonga ukuba uNkulunkulu angiphelele thuba lokuthi nami ngihambe emhlanganweni omkhulu wasezulwini kaJulayi. Amen. Bantwana bayingcwele ngibe khona nami kwawukuthi-ke ngapha ngingathanda ukuqhela kakhulu ngoba ngelinye ilanga ngahamba abantwana benkosi ngawusukela belungu ngayothatha imoto yabo. Akukho lula-ke ukuqhela kakhulu ngoba le moto ifuna ukuhlala eduze kwayo ngoba uma uke waphazama bayilanda belungu kuyihlazo-ke lokho ukuthi usuduzane ekugcineni kodwa ebesifana nomuntu obengenzi lutho. Ngiyazixolisela nje nami ukuba uNkulunkulu ukuba ngingakwazi ukuhlala emhlanganweni kakhulu kodwa-ke nginethemba lokuthi ngelinye ilanga ngiyohlala ngolisiya phela sekunyaka wokugcina. Amen. Ngiyazicelela ningicelise bantwana benkosi uShemba ngikhumbule ukuthi nami ngize ngibale ukuthi ngizamele emsebenzini washiwo baba wengane. Amen. Bantwana benkosi sikhona emhlanganweni ngibonge nami ukuba ngibe khona esabatheni lesibili uvuliwe umhlangano ngaqondana nokuba ku-14 bantwana benkosi ngingazibongela nami ukuhlangana nabanye abakhokheli ngithole nami ukukhula nokukhwezela nokufundiswa ngoba sibancane. Ngiyazibongela abantwana benkosi nami nesabatha ngitholile July ekuseni inkonzo ebengiqondane nokuba khona kiyo bengithethwe ubaba bathe ubaba ujele wasephileni ngathi basho njalo. Ushumayelile lo baba kakhulu bantwana benkosi wakhuluma ngokuthi bantwana bakaNkulunkulu kwakunomunye ubaba owayesigwili nakho konke nemoto enemizi emihle enemali nakho konke kubeka futhi ukuthi unakho maye semgidini sakhe isisu sasiba izisu ezibili eyedwa. Kodwa ngelinye ilanga bathi khona oya wabuza wathi kungani uHlembo uNyasilezulu lona linemizi emihle linakho konke okuhle linemali linezimoto kodwa alikhuluphele lincane. Bathiwa-ke isephendula omunye wathi hayi uNyasilezulu ngeke likwazi ukukhuluphala ngoba amaNazaretha awathandani. Akuphathi kahle lokho ngoba okwalo lifuna ukusisa emazulwini
isikhombisa indlela. Uma singayibona indlela alikwazi ukuthi nalo ey'ntweni eziningi elinazo bese libonakala ukuthi likhuluphele ngoba thina maNazaretha sinakho lokhu ukuthi singafuni ukwenza lento olithandwa inkosi ethandwa inkosi ukuba sithandane. Siyacela sengathi uNkulunkulu engasikhumbula abantwana benkosi sikwenze ukuthandwa unyazo ngoba unyazo luNkulunkulu. Isikhombisa indlela yemazulwini. Uma singahambi ngale ndlela esikhombisa ngayo ngeke siye kuleli yazulu elisiqoqela khona. Sekhulumile uma wethu, sekhulumile kakhulu. Abantu abalapha angazi-ke njengoba besekuvalwa ngoba ngibanga ngisakwazi ukumenya uma sekuvalwa. Kodwa ngethuba engaba khona ngalo, baNazaretha asazi ngoba liyasho unyazo ukuthi baseza abangaphezu kwalapha, asazi ukuthi sekoba umbalo njani. Siyazibongela uNkulunkulu esikhombisile izulu sesemhlabeni. Naye ngibongele bantwana benkosi noma ngihamba ngeke. Ngithi ngiyabonga Nkosi ngoba ungikhombisile izulu sesemhlabeni. Sekuyoba kimi ukuthi mina ngisebenzele kanjani. Ngiyazicelela kodwa sengathi uNkulunkulu engangikhumbula ngoba ngibonile ngisesizweni nasemhlabeni ukuthi ushembe uNkulunkulu. Nangu kuzawo ngihlangane noNkulunkulu. Ukhulumile umfundisi oshumayela ekuseni bantwana benkosi wathi wahamba uvakasha kwelinye ithempeli, wathi mayifika wafika kulelo thempeli kwakungathi khomuntu wafika umshumayeli yedwa. Wazibuza ukuthi kanti le thempeli linjani nomshumayeli nabantwana bakhe nje nalabo bantu abangebangaki. Uthi waphuma umshumayeli wayimemeza inkonzo. Uthi baqala uthema ememeza inkonzo umshumayeli. Uthi kwaba nezilwane bantwana benkosi ezizinyoni ezibizwa ngamagamazo ezangena ethempelini uma iselimemezile senyazi libala amagamazo. Uthi wamangala ukuthi hawukwenzakalani kuleli thempeli. Wayifunda inkonzo umshumayeli waze wayiqeda, waqeda lapho washumayela wathi mayivala inkonzo zaphuma zahamba. Uthi wabuza wathi hawu ungani kuleli thempeli na kwenzeke kanjena na? Wathi abantu bakuleli thempeli bahlubuka. Siyacela abantwana benkosi uNkulunkulu sebenza ngendlela eningi futhi uNkulunkulu sifundisa ngendlela eningi ukuthi ukukhona kuyinto enjalo. Sengathi uNkulunkulu engasikhumbula simbone njalo singahlubuki. Nami bantwana benkosi ngizocela ukubonga lawo mazwi esengiwatholile ukuthi sivulele omama ngapha ngemuva abaphumelelile ukuba semhlanganweni waze wavala. Siyazibongela Nkosi, siyacela ukuthi ukucabana kwethu kungaba ukukhipha idalwa zethu emazulwini kube Nkosi ukungenisa. uNkulunkulu asibheka sithande unyazo izulu cela imehlela ngenzansi Nkosi busisengizweni.